Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan agardo, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilingad nak itinagan agardo, nadagsen da iti parikot, asang sangwak ita. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Gardo, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ato, yun in-order you, sir. Agyaman kami. Anta ka di pa'y kanayunan nga order you, sir. Awanen, ayabanda kan tulaeng, nuadan to pa'y order mi. Okay, sir. Nasakit tinakam ko pare. Idarum ko na itang eskwelaan. Asino kumatisaan nga sakit tinagam na. Datayo pa'y matapamilyado, di saan dan nga inikan itilawd na. Agasam tirason ni principal. Basit ka nung amin ti enrolles ita. Isung agkisay da iti teachers. Mamati ka kadi iti da ita. Anya ti makunam pare. Agdarom ta kadi. Saan nga tadakdakal agulo ti parnuayan da ita? Anya nga ti plano mita. Nagbirok talangan iti sabali nga eskwelahan na pag-isuruan ta. Sana nalaka pare. Tanagadun dagiti fresh graduate aka kompetensyata. Samay sa. Addan edad ta. Maawat ta pa'y nga ta. Panunutin tanto da ita pare. Ibusan ta kiti da ito in-order ta abir. No kaano pa'y mat nga do ti paggastusan? Isu pa'y mat ti panangikatdakan ka. Saan lang asyak bakit? Ado kami nga inikat da. Imbag dagiti kakadwam. Tada pagakaranda pagisuruan. Sika ngay, kasano kami na pamilyam? Dahil tangarot ti pampanunutak. Singsingiran dan ti abang dito'y balaya paggiganan tayo. Ay, makisarita ka pa'y lang. Amumat ang nagrigat akasarsarita ti landlady abakit. No agsingir, kaya't naagbayad din adagos. Ay, awan konsiderasyon na. Maturog kan. Kat, sika ngay. Bayanak lang. Panunutak no kasano ak makabirok iti oray part-time lang nga trabaho. Amok asaan a maibagay kan kat agbalin a janitor. Tamay sa ka a maestro. Ngem trabaho ti kasapulam ita. Saan ka di? Hawin manang. Basit pay lang ti sweldom, tamang rugi ka pay laeng. Ang ngumaton to, inton agbayag ka. Panunutak pa'y manang. Apay apanunutan pay laeng. Padasak mampay nga aramatan ti kabaalak iti computer. Kasanon, no awan ti mapasamak. Umasidagaktukan ka, no awan, manang. O sige, no kasta ti desisyon mo. Ngam ne, agpanunot ka adagos. Tane, ado ti mangayat nga agaplay iti dayjay a posisyon. Ay, may ibusan ti urnong medya bangko, pare. Saan ka kadi pa nakabirok iti trabahom? Saan pa nga road? Sikangay. Amom, kinuntak ko jay classmate ko idi a negosyante. Oh, talaga? Wen pare, negosyante dayjay. Amom, agar aramid da iti updated software iti computer kadag iti eskwilaan. Uy, mayat ah. Nabiit ka abumak nang dita paray. Sapay kuma. Ay, naswerte ka. Tada classmate mo negosyante iti kasta. Lakay! Lakay! Apay ay amasapul nga ilak mo to'y ridaw. Dato'y ilaang mat dito'y balay. Jak nga rod kahit madisturbaw. Taapay. Umunig ka mampay. Pagkwartaan da ito'y bakit? Anya? Saan kun akasapulan ti agbirok iti trabaho pay? Daytoyen ti urayak akan ito. Ay, nasaya at ano kasta? Maala, ituloy mo ti aramidam. Gardo, nakapagpanunot ka ka din? Tani, no saan ka nga agaplay kas janitor sa balin ti alaanda? Ala,
Alaan nyo latan, no da nag-apply sa bali. Talaga asaan mo akayat nga agtrabaho? Adan sa bali pagbiro kak, manang. Sigurado ka iti dayta. Agsarita kami pa iti classmate ko a negosyante. Agsarita kayo pa'y matlagayam. Kasanon no saan asigurado? Siguradon da ito'y manang. Saan nakmat siguro alukwan jay classmate ko? Sayang dayjay a posisyon. Maregular ka adagos no si Kati Maala. Asino aya di kinasaritam ako na maklasmate mo? Uray bagakan ka, saan mo matlangam ammo? Matulungan na kakadi ang maadaan iti trabaho? Saan la basta trabaho? Ngamin, no makapagdil kami, dakkel ti sapul mi. Sapay ko mga rod, ta saan apeke dayta? Unay kalaki din ay, apay ko maapeke. Kat nagado ita dagiti mabikbiktima iti iskam. Mala, mapanakon. Kat siguradwek, asaan apeke daytoy. Nagsosyalan na restaurant daytoy nangawisan kanyak ni Sheila. Baknangan na talaga. Anusak nga orayan dito'y ruara. Nagpintasan daytoy nagparking alugan. Nangina siguro daytoy. Nimot Sheila ti driver. Hello! Hello matkan ka, Sheila. Kaslas saan ka abumak? Bakit? Saan nakman abulain akasta? O ala, umay ka. Sumragtan kita restaurant. Baknang ka na talaga. Kita manday talugan mo. Naumaak pa'y kit din. Kaya't kun asukatan. No kasta, bimak nang kan iti kasta unay. Naibagak matenkan ka iti pa nagchat-chat na. Gapo daytoy iti negosyo. Imbaglakid din ta kinontak ka. Ado pa iti pagsaritaan ta. Ang mga tapay, agorder ka iti kayat mo. Umay ka, dito yan ti pagtugawan ta. Uray saan mo nga idano ni Jabalay da ito'y lugan mo? Taapay asaan? Kababain namin nung makitang ti balay mi. Saan pa yan halpas? Kaya't mo ka di nga isardang kon dito igid. Wana, tapag na aklangan. Okay. Agyaman ak Sheila, Di mo liplipatan jay sumaruno a meeting tayo inton sumaruno alawas, ha? Wen, sige. Dumsaga kon. Oh, anyangay. Kumusta dyan na panam? Mayat, bakit? Panagkunak, dayto yan ti swerte tayo. Nakasaritam ka di matlaang di classmate mo? Wen, bakit? Nagbaknang talaga. Imbagman? Nginginain jay lugan na. Kas jayak to kumamit. Kat, alaan na kakadi, tinegosyo na? Wen, nagsarita kami. At dan to final meeting mi. Dildan, Cardo. Nagdakkel agatad ti bayad day nga eskwelaan para iti pan naka-upgrade ti software da. Nasayat nga rod no kasta. Kat gapo ta nagbayad dan, bayadan ka matan. Agyaman ak Sheila. Pirma akong ti chekem. Kat siyak mo ti treat mo ita. Wen, day talaga yan. Lakay, nagado ti kinatgatang mo nga ay ayam dagiti ubing. Kakaisuin na nga da tayo dito yung mall ita. Kaano da nga'y deliver ti in-order mo asala set? Inton bigat ka no. Kat no kay deliver dala idin na minsan di washing machine kan TV. Oh, apay akas lagreklamo ka. Rumbangkit di nga gragsak ka. Tana kumpleton dagiti nabayagan at tartari gagaya mga appliances. Wen ngam gastos ka matan agastos. Kasano no maawanan ka manan iti trabaho kat agsubli tayon tumanan iti awan. Bakit? Ipasigurado ken ka asaanan ang mapasamak dayta. Saan mo nga amo ti paspasamak, Gardo? Kasla iti. Kalaat da kayo nga inikat iti eskwela na pangisursurwan nyo. Sa bali daytoy, bakit? Saan da ko na basta-basta ikatan ditoy? Tasyak ti kang runaan akasapulan da. Biglang yaman ka, pare. Bilibakan ka. San met, pare? Nagwapo na itulugan mo.
Second hand lang na ito yung ginatang ko iti classmate ko. Jay classmate mo nga ibagbagam at imulong kan ka? Uwan, pare. Uy, nagswerte kan. Inla ko nalaan kan ka itinala ka. Siyempre, among matentisigod nga classmate. Damot barwa trabaho pare. Basit lang ti sweldok. Iswan na swerte ka latang amiti siya. Imbaglagit din ta saan ka nag-apply iti kina janitor nga imbagakkan ka. Adayo gayam amay mayat ti trabahom ita. Naswertsak laeng, manang. Uwan nga rod, agasaman, nagpartak ti pa nagprogreso ti biyag nyo. Ada pa yung lugan mo. Mabit lang, manang, ha? Hello? O, sige. Umayak ka dagos dito, eh. Bye. Asino dyan imawag? Jay boss ko, manang. Asino day jay? Saan ka na may tulod, DJ Papanam? Istrikta ngamin dahito yung boss ko. Istrikta? Kaya't na, no imbaga na nga kita kami, mapana ka dagos. Kat, kasano nga rod itan? Ibabakan dito, manang. Paglugan ka iti taxi. Wanan anya pa'y nga rod ngay. No istrikta mo't gayam day taabos mo ako nam. Kunam nga importante ti pagsaritaan ta. Iso ngay mayak adagos. Nasayaat mat, tanatulnog ka, Gardong. Adda ka di manen kabarbaro a proyekto tayo? Ay, si kakit di mat. Puro kwarta ti adda di ta panunot mo. Kayaw awat ko laang kan ka jay cheque man. Saan matkit di nga? Anya ti kayat mo apagluganan ta amapan ijay hotel. Jay kadilugan mo, wano jay lugan ko. Jay langan lugan mo. Ang mga no adda makakita ijay lugan ko. Okay, si kati makang mo. Ited ko kan kati tulba, ta si kati ag-drive. Pasensyakan bakit Narabyanak man yan ang nagawid. Anya ngay nga, Rod. Kat pasat ti trabahom day ta. Ang amno ka na yun ka amarabyan. Ang mga no makapadakas matkan ka. Saan? Danag mo na ya. Oh, chocolates. Pasarabo ka dagiti ubing. Nagsayat kat kumano si kan amis mo ti mangyawat kadakwada. At dadan to ni eskwelaan inton makariingak. Day ta kat kirigat na ita. Gaputa ka na yun ka nga awan dito'y balay. Saan mo pa yan ang makasarita dagiti anak ta? Ibagam kadakwada. Anas kan ngagtrabaho ak. Uray pa'y man ibagak day ta kadakwada. Kasapulan dalat tamat ti presensyam. Imbag pa idi mangisursuro ka. Taka na yun da ka makita kan makasarita. Ngamita, manmano kayon nga agkikita nga aga-ama. Nakakonsentrate ka lang unay nga agdengdengag iti meeting, Gardong. Saan pa analpas ti meeting, Sheila? Na mga nood na makakita ka data. Agtugawak lang ang mat dito'y abay mo. Kunam anas kan nga agtalinad a sekreto ti relasyon ta. Ngam si kamat ti umas asidag kanyak. Diyak lang amin malabdan tirik na, Gardong. Aywan gayam, naaprobaranan ti divorce mi ijay asawak ijay Amerika. Anya? Kaya't nasawan. Mabali na ko na makirelasyon no kayat ko. Sika, kaano nga isinam ni bakit mo? Anya? Di ka kumamat agsaw iti kasta, Sheila. Taapayasan, kunam idi nga ay ayatan na. Panawanan, tapnog din natin. Saan ta pa pagsaritaan da ita? Kaanon to pagsaritaan tano saan nga ita? Di naktalikodan, Gardo. Nakasagana ak amang ibutaktak iti amin kinimisis mo no talikodan nak. Anya? Sa anak nga agang angaw, Gardo. No imbagak aramidak. Tandaan ang data. Dayta ti pakariribukak ita, Mr. Longley. Amok nga aramidan ni Sheila ti pangtana. Katjak kayat amapirdi ti pamilyak. Tuy pagayam mo, Gardo. Gardo pagayam ko, nasaysaya at asakbay amaamuan ni Mrs. mo ti basol ana aramid mo, kat agpudnukan kenkwana.
Kagiddan ti panagkiddaw mo iti pamakawan. Ket talikodamon ti basol. Ket agaramid ka iti nasayaat. Adaywamon ti sulisog. Nasaysayaat mo't lang ti agbyag simple nga awan basol na. Ngem ti adda ilimlemang na. Nasaysaya at tinalinis a konsensya, ngem ti ado ti kwartana, ngem agar aramid met iti may kaniwas. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan agardo, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti mat direksyon, Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.